Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi initete na mbere bwega ningo kugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja narua iri tariki 24 mweri ni Nteto mwaka ni 2023 mbita MAUREEN KINYA. Akristo ne bethritwe bakiurua bethre bakimenyera kumania na unjia arongo bara bakwithira bagititha rungu rwa mathabau akiaria Bishop wa kanisa ya ACK ndene ya Mbere South County ya Embu niwe Bishop Moses Masamba nethiritwe akiuga kanisa kinyachio ni ibatere kwithirwa ikijukia kanya kayo mono kiri kurwana na nchobi ndegene watho amona kinya mauthukia jama ingi jareza kwithirwa za kiangaratania nja. Rita Mwaniki katumenyithie chio. Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbere niwe Moses Masamba ni uratara a Kristo kwithema na mathomo ma avunjia aria marathomithia mathomo ma kuvinga na guta andu. Mamwe ma mavunjio ta mama ni makurega gutwara ciana cukuru, kurega kuthi thibitari mundu ari murwaru, wana amwe kurega kuria makiragirirwa uturo wa tene na tene. Ni tuonete na tukaigwa TV na tukaigwa radio ri tukona andu amwe ni maravengeka ni mawetekio gukaumana na gikuo gukaumaga ni makuga matikuthoma ka matigwika maundu mana ati Jesũ no guka maundu mau monthe ni tuonete ni makureta mivinga mingi na kanitha tutiagirwa ni gukira nikio tukuga twakiumia twerekerete tukaumagaraga nundu misheni ni twagirwa kumagaria uvoro uria ungamenya kawama ogatethia andu kuma mokombo ri mamo maratonywa kana magetonya. Guku Masamba akiugaga kanitha uri na wira wa kuvesana kithomo kiria kiama na kiria kiri thiini wa kirikaniro wa vamwe na gutara andu iguru uria muturire mwega uria urakenia Ngai. Ugakorwo na ciikaro cia kwaraniria iri cietagwa counseling ni tondu ni tuonete andu mengi mena ma stress kana mena depressions na cia kumatara uria mangitetheka ona vamwe na kwaraniria na anake twana andu metwara matonye torevire tukimavwera tukimavunjiria anigo kumatara uria ukira kwina njira cia kuthiria no kira kina vata ni twije kigo gia Ngai ni kigaruraga mundu. Na varia aciari maraurwo kumenyerera makiria ciana ciao kuona acio nio mavingikaga nevenya makiria riria matukana na andu ama wetekio ngurani mari cukuru wana kana mucii. No ni tuonete ciaoka imwe itikuvata kumenyeka ini ciekarate aciari menyerera ni ciana ona community menyerera ciana tondu ciana icio monthe ni ciana ruci nio magatutongoria nio magatutungata riu mangivingika utoro wetu na wao nugareta mathina. Ni aragia miario ino ari thiini wa kathindro ya ACK mwena wa Ciakago kuria kurai na mathomo ma utarani kuri ikundi ngurani cia Kristo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nabo akariba muthangene ndene ya ward ni ya Bogeta East ni bethritwe bakionania kugwirwa kwao kumania nabo kwithirwa bakithondekirwa barabara iria bakuga muthia bwacho kwithirwa ikinjwa ni miaka 20 ithiri. Gukurukira MCA wao niwe Haronturanira nethritwe agitariria witi na mbere bubu bumanite kumania na ngwataniro yawe na ngabana Kawira Mwangaza. Ngwijite aja ujukiri barabara eje njireje ndene ya Bogeta East jo na ndimbi ngujeta kuona ora mirandi yakwa gwita na mbere na inkugwirwa sana no nturiu Thaa iji thirikari yetu county government ya Meru tutongeretwe ingabana wetu ura twendete muno na tutethetie kabisa na nandi Thaa ingugiji kuoneka na ntere jionthe ja barabara ebu kuona aja ujo ibarabara etenjwa kaire mianka 20 ithiri na naru ari ande ja inya resident bara area yakwa eje itagwa muthangene ibagwiritwe muno no ntu bakuona kiragita the first time na ntu baba kweri bakugwirwa muno no ntu njireje ikamatete njai nyingi sana na ina miunde minene sana ire kureta irio bibingi kabisa na ikia dominarua ndi MCA wao ndauga no mwanka tuje tubarugurire njireje no ntu ntureje yonde irari landlocked na tukauga asante sana ngabana wetu no ntu machini tukuona aja ketha toka twethera twike mwana ngabana tutumba uritaniria ngugi ito mukatha ngabana igwa tugwa appreciate kabisa na area yakwa ya Bogeta East mwanka na arua imbombete kurugura njira emwe na emwe ngurukia njira inyanya
na no mbitite mbere ntikunogoka njira cionthe iria itaringithirwe thaa iji they are being worked on. Thaa ii ndi na tractor ithatu iri barabara mwanya mwanya na ndi na mantu babogeta east bagakena kuringana na mantu uria jetite kiugua ng'aniri bwega muno kwithira mwecimio agitwenjera njira igita riria nandi no tugitira mantu ja mega ya tutagitirwo kimianke mingi thiri ikwithira kwina mianko 20 njiri cia twitomba kwenjwa na arua njira cia gwetu cionthe icirenjwo ikithondekagwo na cikiagiraga buru njira itu ira jiurite na guntu kwa gutungi kwithira kwina njira mwanka thaa iji iriku wela tena aja side ya mauru wake anjiritie kurima barugo na alia kira tunakio na ariko gwiro kone mono ntu bwango gira mwecimio arundurane na utwitera mono yaite tegete njira ira tukwinjira mono yakajira kangi getu kithaka na rogo to nyanja kajira kauntoni nya tractor tonyete lakini nombite ogategera na itwenjeri bwega kiuga ni nkatho muno kiri ngabana wetu onda bukawira mwangaza no ntubakwithwa mantu jale enderete kuthithia mwanketha ari ya tarana thithua onto ndigoro yombirwe mantu ja mega mantu ya tutano na kerio tukona thaizi kwaria uma thai tukona mendereo ja mwecimio arondhuranira no tugitira ntu abwagirite no ntu bubuthongi na twiromba endereo gutugitira bubwega magita jonthe gita riu ria were onthe atu tukomba kumugwata mbaru ura kende tugitira mantu ja mega gutugitira thaizi. Nabo arutwo ba secondary ya Muraga ndene akaunti ya Tharaka Nithi ni bethirite bakiuria thirikari nene ithirwe igitonyithia mantu jegie bionania bia yewa kiri mutaratara jwa kithomo rabethirite bakiuga bubu bukithwa bugitethereria muno gukiria yewa biao na kinya kiri uturo bwao. Emde irio itariki 23 cia mweri wa gatatu mwaka wa 2023 ana bachukuria Muraga iba kuivumiritie kuonania talenti ciao. Arimo aritwa na nkinya rugamiri kithomo kiri cukuru yari na nthaka ya secondary ya Muraga wandi ya Muthambikiri gicigo mbunge kia Maram bariuga bukaombekana rwangirwa kithomo no arurugurie kana kwambiria wonania wabie gwa kirima cukuru kenda gutigira taranta ino ikumenyekana na nkinya kuonekana na gukura nkuruki no ni mtu inifuru inturukara onore otije bole atiri nonto tabau bamwe ukonaga bakinau ni antu pale ona kirathi batiaragia lakini beja na kona talent ukarigwa etho nowe muruto uona riu nkauga talent ni mbega inatusaidia sana tuweze kuongezea kwa courageous juu unaweza pata sasa ukiwa shule talent show imeletwa ukiwa mkubwa unaanza kuwa muoga kwa kusimama mbele ya watu lakini inatusaidia uweze kusimama mbele ya watu kufanya talenti yako kiaraniria na ndeki Nteto kagita kuonaniria biegwa kiri cukuru enu baugite kuonaniria biegwa tabibi mbere ya mwingi ugatetheria biegwa biao gukura na nkinya kuonekana. I think it's the best idea because the last time we had this was 2021 and we are back now 2023. So I would, if possible, I would request it be brought annually. Especially when it comes to the activities, we explore our creativity and we can show, even as we prepare in school, we are ready to go to face the world, so that we can be able to open our own companies and be our own designers, which it can help us in the future. Ringana na aritwa baraba kuri na biegwa bibi bariuga kenda kugena umiru na nkinya kumenya taranta chinge nyinge no nkinya bethirwe bakirutha mantu ta mama. It is key that the government, even the local government, can also adopt the same. We have also seen the county government of Tharaka Nithi encouraging the same through what they are calling the Tharaka Nithi Festival. And if we started in high school or in our schools, we are also trying to advance the same as we encourage our community to adopt talents. You can see that they have designed very nice costumes, and what we provided is only the materials that they requested. So they did it by themselves.
And this is a good thing because our current education system is insisting on education for self-reliance. So wakitoka pale nje, they can design, they can be costume designers, they can also be makeup artists. They can do anything and wamepata skills, they have skills. Si kila mwanafunzi anakuwa mzuri kwa masomo ya kitabu. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Bitagwa Mateni Mogambi. Nayo ngwatanĩro ya ekuru baria bathomerete into bia urigitani ndene ya masibitari ni bethritwe bakiromba thirikari nene thirikari cia makaunti amona kinya kambuni kiombe chithirwe tikinenkera ngugi twanya twangugi kiri ekuru baba bakiuga muno twanya turia twithira tukioneka twithira tukinenkerwa antu arume na kinya bo ni bethritwe bakitithia kithomo kiao iguru nikenda bethirwa bakiona kanya ga kwithirwa bakinenkanira utungata bu. Ngwatanĩro ya ekuru baria bathomeretwo thendikibwa into ja urigitani mathibitarĩ-inĩ kana biomedical engineers ni baruti thirikari nene iria ja county na kambuni kiombe gũtigĩrĩra nĩ bakwa twanya twa wĩra kĩrĩa airĩtu baria bathomerete mathomo mama o ta baria bakwa twanya tũtũ kĩrĩa na barume bakĩrekire gũkũngũĩra ntuku ĩno ya ekuru baria bathomerete gĩthomo gĩkĩ nĩ bathite na mbere na kũrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na magavana gutigire ni bakwa twanya tutu kiana bairetu bala kulingana nabo batenge toko kagita kanene na ana barume kunenkeroira bobo. Any government institution or any private institution that is having the biomedical engineering practice, we are calling upon you to give women who have done biomedical engineering career or courses equally opportunity the same way you are giving to men, because most of our times we are decrying of we are being discriminated upon. Women are not being employed to practice biomedical engineering. We are calling upon the Ministry of Health, the county governors, and even anybody who is sitting in a position to give opportunity to the women who have done biomedical engineering to offer equal opportunities for these women to be able to impact the world. Ngwatanĩro ĩno ya ekuru baba nĩ ithite na mbere na kũrĩ thirikari ĩno njĩrĩ ile nene na irija county kwiga kigina kinene gya kugura spare parts ja uthondeki bointo ni ja urigitani ile bakuga thirikari itumagira mbeca nyingi kugura ndi gute mibanga kuimenyera. We have invested a lot of money in medical equipment in our various facilities, and one thing that saddens me as an individual and as a leader is that the government has not taken in place the way in which we are able to maintain these equipments. We invest a lot in buying, but we don't invest in maintaining. We don't invest in employing and in staff. And that's why we are here today to ask the government to be able to consider budgeting for the spare parts, budgeting for the accessories, budgeting for the consumables, so that any equipment in any government facility should be working at any given time. So we advocate for those frameworks, either in terms of policy or guidelines, and at the same time empowerment of biomedical engineers through the provision of spare parts that will make it possible for them to actually equip and work, work on this equipment, and additionally that they do have a voice to speak for the things that are required, because even as we have the spare parts, we also need them to have training opportunities to work on the equipment that is there. Mwena gune bauriti thirikari ino jere kuthondeka na kurugara budget workshop nyingi ile kwamite kiri mathibitari mwanya kenda gutethira engineers baba kunenkanira utungata bula kubaterie. So we are calling upon Ministry of Health to provide good workshops, good working environment, and safety tools for our women to be able to offer biomedical engineering services. We want to impact this profession. We want to bring a difference in the quality of healthcare that we're providing in our healthcare sector. And it can only start with women. Where women are, I'm a believer of women empowerment. And I know that where women are, there's a lot of changes that are brought upon. And so we are calling upon everyone else who is seated in a position to impact, to be able to support women who have done biomedical engineering, so that we can bring quality changes in the quality of healthcare that we are giving. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Ni kuma kiriro konoro ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki.
Sherehekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherehekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ingo kugwatogeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki akukariba kuma ntura ya Karurukuni ndene ya Tharaka South County ya Tharaka nithini bakuromba thirikari ithirwe kibatethereria na miberethi amwe na kinya kuinja mitaro ya miberethi iria bakuga ni murandi bethirwitwo bakiambiriria kuma mwakene jwa 2008 na mwankira thaiji batiromba kwithirwa abakiumbikia murandi jujura na ndi bethirwitwo bakiuga jwari kajo ketho jugitethereria akirenja chao kwithirwa chikigwatira ruji ndito botire mono na tutienwa ya kuria tutienwa jiringi mugoni kari amwe na atori bantu ya Karurukuni na barankoro kiba kweregerwa kuhunikana ruyiro wagachenze nkuru wa irrigation water project arende nonto tayari wako kwa intake ikombete kurekia banjerete kwebenjera na njara chao mitaro iraheba komba wikira pipe nikingoro yiruru umbe kuma muroni na ukinya mwanka bwa Karurukuni area members babaro around 600 members na ito anticipate ruyiro rwa kinyanara ntikona tikinya tukirothe arasoni no ntorweru irwinge muno na antu bakomba kurema na rukeganaga ka university ne atutetherie ne atunenge around 470 kutetheria kukuresi 10% kana tona mbeca ino cia patana ira bendaga ira batwete 7 million ibenda 10% na Tharaka University ni ari mwera ya rutire mbeca twene institution ta Tharaka Training Institute twena primary gatunga primary igumo primary maroreria primary aratukeranirie na bamwe batongoria ba murandi uyu ni ati nawe ekwigwa mwankira thaino gutiri utethio bonete kumania kiri thirikari watia ntu batiacha no tore mwikuma mbota no tore mwikuendelea no ntu gukinya utore utebwa ntu batiacha batutethe nabu toka utethio bongo wana member na boba batiwe kundia roje rwa kurima no ntu no abo bakarutumira atainya ukurukira utethio bwatwonire kuma kwa apatana batu akira intake batu uria pipe ino kiambe cha muro na ndicho to wekira tomba kunyoruji mbetwa nene ya mukarigiti wa murandi uyu twebona Bruno Kaimba kwa muno mbere kuria member baumbe kuria mbechira babateri kuruta chumbe kurekia na baumire twenje roje no nto turotethio turarea utethwa roje no akato kanywa na ito kweregera to appreciate muno to batethia ndena tbara au tutethia tuka kundia roje twingwa angiama bankoro kibathaithite thirikari kwanjiria iraya kaunti mwanka ira nene gutigira iba kubatetheria kire gicunci kia ngugi kiu kiombite gutigara twina matinka maingi muno
lakini matie wero ko wetu rontu toiro yetu kuinja na batienda kureta na matuinja roi tutinda gutira mitaro ne ora utie munene no matuone toko no ngacha bichu tu tukuinwa na nathira ko matingi mareto ko na nene ba tuina boko wetu tetherie nikenda tukenderia gukunda roi county government na national government ibathungire batutetherie nikenda tukomba kuona roi rwa kunywana na kulima na arami cietu na mindani ira tutwire batugirwa kiona tio bana na batu spota kuma mantu ni kinyama kuria wetu tukiruta wira ina nkiromba kinyana ni utumbe kuigwa tuithetherwe thirikari nkuruki muthonia itu sport ya wangi tumbe kuona tukiona brali ukara tuone gatu atetheka baitu abatulimitu nyamarire toinya Nkiripotera Weru TV kumantere chetheraka Bitwa Paul Ogwa kabithe Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bau twikire nteto chetu cheru Thaa Mugwanja nga kwendera ntuku njega beta MAUREEN Kinya.